Je li to crvena paprika? O, tako puno gorkih crvenih paprika! Što je to kod Što mene? je učinio? Malo prije Netko granica nema sreće. jezivog... Hajde, Marija, ti idi prva. Dobro, pa što god. Idemo. Pa, za sad izgleda da je sve u redu. Kako to jede? Dakle, učinio sam to. Kako je vruće? Eksplodirat ću? Čak sam se i opekao! Oh, imam nešto da to rašladim. Idem se zabaviti. Hvala ti puno, Mike. Hvala ti. Nema na čemu. Mija, tvoj je red. O ne, kako mrzim ove crvene paprike. Ili, upravo sam pojeo ni... O, jadna Mija. Da, u krivu si. Kako ih jede? Neke paprike su pojedene. Idemo. Još je ostalo malo. Odakle su došle nove paprike? O, sjajno. Moj plan djeluje i Mija neće primijetiti kako ga jede. Što radiš, Maj? Dobro, moja osveta će biti strašna. I Swift je to učinio. Ali Mike, ti si zaslužio... Odlazi ti. Ne, Pogledaj. Mija, ti si baš poput parne lokomotive. Ne mogu to Pirati me skrivaju. Moramo se spasiti. Situacija je izvan kontrole. Pa imam aparat za gašenje požara. O, boli! Vrijeme je za osvježenje. Tu je. Izgleda da smo spašeni. da. Kakvo lice imaš? Mija, ti si kao džed Božićnjak. Što god? Sada je definitivno tvoj red, Mike. Mislim da ću preskočiti. Pa ne, ne možeš ga izbjeći. U redu, krenimo. O, ljuto. Wow! Hoće li to stvarno sve pojesti? Koliko ložo. Jadni Mike. U redu. Ostala je samo jedna paprika. Oh ne, gorim. Eksplodirat ću. Ja sam Volim te. Padam! Trebam više goriva. Uspjelo je. U svemiru sam. Počivaj u miru. U redu. Pokušat ću i ja pogledati. Bau! U stanju sam bestežinskog stanja. Kakav super čupa čups imam. Koliko imam cool chupa chups? Mike, pogledaj što Mary ima. Wow, imam cijelu planinu cool chupa chups. Mija, hajde počni. Imam samo jedan chupa chups. Bit ću brz. Hej, otvori se. Hajde, otvori se. O moj Bože. Da, gdje je slatkiš? Neću bit. Pa, to je to. Vrijeme je da ga pojedem bez štapića. Još uvijek je dobro. Imam. Kako je ukusno. Jagoda chupa chups mi je najdraža. Super. Hajde, Mike, jedi svoj chupa chups. Pogledaj Mija, kakav cool chupa chups imam. Izvadimo to iz pakiranja. Da. I sada će mi trebati čekić. Ha! Sjajno! Ovo je tako cool! Hej, pazi, Mike! Odlično. Sad imam ukusni Ubojstvo! Chubba Chubs šećerni mrvicu. A ovdje je zdjela za to. Stavimo sve mrvice u zdjelu. Ovako.
I sada umačemo Chubba Chubs u posip. Super ukusna stvar je spremna. O, kako je ukusna. To je tako ukusno. A sada, glavna stvar. O da! Ovaj ukusni preljev je nevjerojatan. Hajde, Mary, kreni. Jedi svoju planinu lizalica. Kako da rastrgam Chupa Chups? Ideja. Hej, Mary, čini se da ideš u krivom smjeru. Ups, oprostite, dečki. Nisam to namjerno. Idemo na posao. Kako je to nevjerojatno. U redu, vrijeme je da ih sve pojedeš. Kako je ukusno! Tako dobro! Još! Više Chupa Chupsa! Kako je primamljiva. Molim te, podijeli komadić s nama, Mary! molim te. Sanjaj, ne. Čekaj, što je ovo? Ne mogu otvoriti usta! Mary, uhvaćena si! Molim te, pomozi mi! U redu, što da radimo? Morat ćemo joj pomoći! Povuci! 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 U redu, pokušajmo na drugi način. Napokon je uspjelo. Trebam vratiti čeljust. Ovako, Silver, izgleda da je sve u redu. Spasili smo je. Daj mi muhu. Jedna zelena. Osjeća zrna kukuruza? Ne znam ni što učinit. Wow, koliko kukuruznih zrnaca ima? Hajde, Mi ja. jedemo. Što učiniti? Tako je teško. Imam ideju. Pogledaj što imam. Uz pomoć ovog pegle mogu napraviti prekrasan kokice. Samo trebamo malo pričekati. Dok čekaš, možeš samo umrijeti od dosade. Da, malo je dugo. Da, uspjelo je. Čestitamo! Čestitamo! Ukusno. Šteta što ga ima tako malo. Mike, sada je U tvoj redu? red. Što mogu smislit? Imam glačalo. Vrijeme je. Vrijeme Kuhaj za... ukusnu kokice. Kokice, također. Da. Kak sam to pametno smislio. Wow, kako je Mike to super napravio. Imam više kokica od Mije. Kako boli? Moramo brzo ohladiti ovu opeklinu. Kakav si ti gubitnik, Mike? Vrati, U redu, Mary. tvoje je... Bingo! O, imam ideju. Pitamo se što ona radi. To je ono što ima mini stroj za kokice. Wow, kako cool. Preostali dio je podići ruku i jesti. To je tako super! Želim još i još kokica. Više. Što do vraga. Wow, tu je cijelo more kokica. O, napunit ću sve što je ostalo. Što se događa? Čini mi se da će nešto eksplodirat. Predugo. Pada kokice! Joj! Kukuruz. O ne, vrijeme je za Mislim da je vrijeme da... Wow, kakva fora košara. O, Mike, ti si... Košara je premala. Smijat ću se koliko hoćeš. Wow, imam tako veliku kantu. Wow, obožavam krilca. Što gledaš, Mike? Jedi svoju piletinu? Kako fino miriše! Hej! O, da! U redu, baš sam dobro slinio po ovom batku. U redu, mislim da sam... Oh, ne. Mislim da imam njoke. Mogu početi jest. O moj Bože! Hvala Bogu.
Mike, ti si takav gubitnik. O, nasmijao si me, Mike. Hello? Hej, što radiš? Ne, trebao bi biti nasilnik. Ajde. U redu. U redu. Sad je moj red. Kako je ovo piletina ukusna? Tako dobra. Tako je hrskava. Obožavam je. Kako je privlačna. Da. Više. Još i još ove piletine. Izgleda da je zauzeta jedenjem krilaca. Ukraću jedno, neće primijetiti. Što? Gdje je zadnji komad? Mike, vrati ga! To je to. Bolje ti je da nosiš košaru na glavi. Toliko si zla, Mary. Mogao si podijeliti. Pa, to je to! Sad je napokon moj red. Kako je to ukusno, tako je dobro. Mary, bila si u pravu. Ne mogu ni stati. Ne ja. Mislim da će eksplodirati. Ne. Ima još. Možda... Uzet ću njen dio ovdje. Hej, što radiš, Mike? O, oprosti, Nia. O, Mogu je kontrolirati krilom? To je tako cool! Hvala. Mia, izvoli. I otrgni to s piletine. Grob Mary. Mija! Moja košara je naša. Koliko je dobro. Ne mogu se jednostavno odvojiti. Tako je dobro. U redu. Našla sam ptića. Naravno da ne. Bravo, Mia, bravo. Da, dobro sam. Takav Zašto sam. je moj... Prazno! To si bio ti, znam to. Pojeo si moj... O, oprosti. Bilo je predobro. Nismo mogli odoljeti. Nemojte prebaciti. Čekamo. Evo ga. Imam samo jednog šiba. To mi se uopće ne sviđa. od toga. O, to je baš kao pobačaj. Tvoj je beznačajan u usporedbi. Što? Vau! Ne mogu vjerovati svojim očima. Nikad nisam vidio ovoliko lizalica. U redu. Pa, ne smeta Samo mi. trebamo Radilo uzeti je repliku. dosad. Za sad ne radiš baš dobar posao. Neću odustati. Blefiraš? Oh ne, slomio sam To je lizalicu. bilo kratko, čovječe. Da je to uopće moguće? Važno je da je karamela netaknuta. To je sve što mi treba. Tako si ukusna. Super. Kažnjen si. O, super! Već dugo trebamo osvježenje. Pogledaj kako lako mogu skinuti omot. Vau! Imam puno toga naučiti od tebe. Prestani biti lijepa. Vrijeme je za veliku igru. Želim pojesti sve odjednom. Što radiš, Alex? Ne boj se, samo želim zdrobiti svoj karamel. Pogledaj, djeluje. Nema mjeseci preostalo. Čekaj, tako sam jak. Bojimo se, u redu. Dokazat ću. U redu, to je to. Gotovo sam. Sada moramo uliti karamelu u zdjelu. Wow, to je puno ideja. Evo. Trebat će mi cijela lizalica. Ostavio sam je s razlogom. Ne, možeš ga umočiti Ne u trebam zdrobljeni šta. karamel i jesti. Vrlo praktično. Šteta mnom? što je nestalo tako brzo. Samo ću staviti mrvice u usta. Pa, ni to nije loše. Ovo je ukusno. Ne želim prestat. Prolila si pola izvan usta. Mila, ne ti... Pojačaj. Ideja! Da, i ja to volim. Sada mogu jesti lizaljke bez ikakvih prepreka. Stane li ti sve u usta? Nevjerojatno! Bojim se da će završiti loše. Što? O, mogu li se provozati na tome? Jeftini uspješnici? Isuse. U redu. Pomoći ćemo ti da se držiš čvrsto.
Wow, što je to dobraga? I smrdi. Kakva noćna mora? Što ima? Što je do vraga to? Hvala. Ne vidim to, izgleda kao... Hvala. Stvarno si bezobrazan. Neki od njih nemaju nikakav miris. Još uvijek ne razumiješ, zar ne? Te kolijevke prave kokice. Ne znam kako. Dobro sam. Moramo smisliti nešto. Što ako ih jednostavno okrenemo? Ne radi. Preteško je. Morat ćemo... Trebam li krenuti? Mislim Pokupi da je jedno dovoljno zrno. snažan. Kako ti to ide? Mislim da je predugo. Barem se malo igrajmo. Ili spavajmo. Joyce piše. Tetra! Sjajno, ljudi! Pogledajte kako je slatko. Radije bih imao taj wibble-wimping humor. O, sranje! Da, vrlo je dobro, zar ne, Alex? Treba mi nešto ozbiljnije od pegle za kosu kao znak. Mislim da bi cijelo glačalo ovdje odgovaralo. Nisam siguran da će to uspjeti. Hvala Tvoja vam. perika nas je također nasmijala. Sada sam to napravila. Bila sam vrlo brza. Iznenadio si nas oboje. Ko je bio? Izgorjet ću si glavu, preteška je! Ponekad može biti tako lijena. Nadam se da će mi kokice pomoći skrenuti misli s problema. Super, ispalo je stvarno dobro. Kako da napravim tako veliku količinu? Imam ideju. Wow, što je dobraga to? Aparat za kokice. Nikad to prije nisi vidio. Reći ću ti kako se koristi. Prvo, samo zavaraj jezgre unutra. Da, tako je. To je dovoljno za sada. Vidi, radi. Moja kokica je spremna. Ovo je nevjerojatno. Mislim Pravo da možemo čudo. dodati više zrna da dobijemo manju porciju. Da, to je još jedna stvar. Tako mi se puno više sviđa. Još je ostalo nekoliko zrna. Iskoristit ću ih sve. Tvoj stroj je izvan kontrole. Čak je i bolje tako. Wow. Još uvijek imam tebe lud. Što je radila? Ne mogu vjerovati da je tako osjetljiva. Užasno. Osim ako imaš samo jednog raka. Pogledaj moju oštricu. Mislim da se ne trebamo bojati. Ovi rakovi uopće nisu opasni. Nisam baš siguran u ne. to. Ne mogu zamisliti kako ću se nositi s ovom velikom porcijom. Radije bih pustio Nelu da započne. Novi prijatelj. trenutku. Prvo čini se da je jako zabavno. To je stvar. Bježi! Spreman sam krenuti! Ne očekujem da će mi se svidjeti! Doktorat, u redu. Iskreno, ja sam malo iznenađen. Ne gledaj! Meni se sviđa, možda ćeš htjeti oprati zube nakon meni se sviđa. Ups! Kako neugodno! Ne osjećaj se loše. U redu. Stvari se događaju. Nadam se da mogu podnijeti svoj dio jednako dobro kao ti. U redu, krenimo polako. Pokušat ću uzeti barem zalogaj. To je čudno. Mislio sam da se rak kretao. Bolje da uzmem drugog. Dobro je da imam puno izbora. Ali prvo, riješit ću se svih dodatnih stvari. Ne prepoznaješ me. Što radiš? Nije ništa. Nije bilo ništa. Samo sam trebao očistiti rakove. To nije isprika. Pogledaj što si učinio. Učini nas. Oprostite ljudi, nije značilo... Učini to. Dobro, već pokušaj. Melov je u pravu. Stvarno je ukusno. Rok! Volio bi da sam Sljedeći dio? Volio bih da je bilo hrane u njemu. Opet imam dovoljno hrane. Sjajno. Rutinski te obrađujem i ništa mi ne Ovo je ostaje. fantastično. Sad je Alexov red. Idemo! U redu, dao si mi izvrstan Ne, ja primjer. Spreman pokušati 2. Super, zaista je ukusno. Mogu li posuditi nešto od tebe? već si pojeo Naravno. svoje. Dajte nam barem jedan rak po osobi. To je dovoljno. Rekao sam ne. Ne spriječavaj me da uživam. Ukusno! U redu. Brum, brum. Jako smo usamljeni, pomozite nam, molimo vas!
Mislim da ja... dovoljno. Hajde, nemoj se ljutiti. Samo sam se šalio. On je živ. Oh ne, ovdje je živa riba koja prska. Bojim se. Kako je dospjela ovdje, dušo? Jesi li dobro? Oh ne, pomozi mi. Budi moj prst, učini nešto. Meni! To boli. Možda smo započeli dobru lekciju, s obzirom Ste propustili. Koliko marmeladnog sladoleda. obožavam ih i želim ih pojesti. Au. To apsolutno nije smiješno, uzmi to. Može biti jako smiješno, ali je i dalje vrlo ukusno. Ne mogu čak ni odgovoriti. Mislim da je Mila bila uzrujana. Mislim da će je moja šala razveseliti. Nadam se da joj neće izgledati preokrutno, ali mislim da je to nevjerojatno smiješno. Mila, pogledaj što sam napravio. Oh, boli, moje oko. Više ne postoji. Što? O moj Bože, kakav užas. Odlazite od mene. Što to radite? Ovako ću se ugušiti. Sad ćeš propisno patiti. Ne može disati. Oh, ovo je ukusno. Ovo je ukusno. Ali odakle je došlo to oko? To je odvratno. Nakon ludog mozga jesti ukusno marmeladno oko je točno ono što trebam. Nemoj to raditi, sine. Nemoj samo... Slažem se. Želim i svoje slatkiše. Pogledaj kako su mi oči velike. Alex, što čekaš? Pojest ću ti oči sama. Ne, stani. Što još? Mogu se pobrinuti za svoje stvari. Zašto ne podijeliš sa mnom? Molim te. Onda podijeli i sa mnom. Molim te. Djevojke, ne ni pokušavajte. Neću vam dati ništa. Što se događa? Predobro vidim. U redu. Alex. Zašto svi imaju toliko poslastica, a ja imam samo jednu rajčicu? Nadam se da je barem jako ukusna. Nisam genijalac, Candace. Hej, što čekaš? Ponašaš se kao mala djevojčica. Imam ideju o podjeli čokoladne pločice i slanju u posao. Trebaš nekoliko dijelova. Vidio sam. Hoće li mi pomoći da to napravim? Nadam se da Alex opet ne plače. Uzmi ga, Twix. Samo nemojte nas povrijediti sa svojom soli. Ali ja vas ne trebam. Ova sol je za čokoladicu. Ovo je ukusno. O moj Bože, najukusnije perike koje sam ikad imao. Sada je moj red da jedem čokoladu. Ali prvo, moramo se riješiti gumenih. Sad možemo početi jesti. Dobro je, jako dobro, ali nešto nedostaje. Znaš li za što je čokolada savršena? Zašto mi sve leti u lice? Što radiš? Nemam pojma koliko je ukusna ova kombinacija. Čokoladna usta, Twix i pravi čokoladni raj. Ne želim ostati bez čokolade. Što gledaš? Alex, mogli bismo i mi početi jesti. Upravo sam smislio sjajnu ideju. Samo 30 čokolada gubi naravno, ali dosadno. Mnogo je bolje napraviti ogroman dolar od njih. Nutella bi bila odlična kao vezivo. Hvala što ste gledali. Wow, Alex! Nisam znao da možeš obaviti takav posao.
Naravno, mogu učiniti više od toga. Nadam se da će ovaj posao oboriti neki rekord. Zaista želim da svi znaju o tome. Ali je tako ukusno. Bolje da je samo pojedemo. U redu. Alex, žao nam je. Samo, čokolade su ukusne. U redu je, kacige su me spasile. Šteta za toranj, ipak. Što? Ima cijelo brdo čipsa i sve je moje. Da, imaš puno čipsa, a ja imam jedan vrlo mali čips. Ne mogu ga ni pogledati kako treba. To se može učiniti samo s povećalom. Ovaj uzorak izgleda vrlo primamljivo. Mislim da sam dobio veoma ukusan primjerak. Moram ga testirati empirijski. Ukusno i također vrlo malo. Alex, tvoj red. Napokon, bilo je to baš na vrijeme da postanem jako gladan. Tko je tako zatvorio smjenu? Nitko to ne može ni otvoriti na taj način. Bez dodatne pomoći, pivo ne može pomoći. Sad je drugačije. Sad ću vam pokazati majstorski tečaj i naučit ćete kako jesti čips. Hvala. Čips su doslovno droge. Napokon je moj red da jedem ovu poslasticu. Stani! Boli! Žao mi je, ali ne mogu ništa učiniti. Čips je predobar. Stani! I moja kaciga me spašava. Jedva osjećam udarce, ali znam kako možemo naučiti tvoju lekciju. Sve što trebamo učiniti je razoružati ovaj čip kastel s mašinom. To je ukusno, ali stvarno je teško. O ne, kruh! Kakvu sam to čudnu sjemenku dobio. Okus joj je baš odvratan, ali mislim da znam šta učiniti s njom. Ne, nije to u redu. Ako posadim sjeme i brinem se za njega, pretvorit će se u nešto vrlo ukusno. Posadio si sa sumporom. Prestani plijeviti. Koliko dugo moraš čekati da naraste? Što čekaš? Sigurno imaš vremena obračunati se s brokulom. Sam pogled na njih mi je mučan. Kao da imam mačku u ustima. U ustima mi je, miriše tako... Ovdje! Treba mi samo voda. Zalivaš li more? O, ljudi, nešto se događa. Trese se. Nadam se da je sigurno. Sama je uzgajala svoj brokoli. Da, to je baš berba. Sad ćeš to morat pojesti. O, moj Bože. Kako je bilo? Pok? Ne, odvratno. U redu. Grozno. Bolestan sam. Hej, gledaj, Mickey Mouse. Još To uvijek je diše. Melon, sada je tvoj red. Ne želim pojesti cijelu hrpu juhe. Možeš ga se riješiti. Kako ste naivni? Sada se moramo riješiti cijelog problema. Stani! Misliš da si najpametniji? Ne! Ulovit ću sve tvoje brokule samo za tebe. Završio sam. I evo svega što si bacio. Mislio sam da smo prijatelji. Prijatelji ne varaju jedni druge, pa bon apetit. Vidim ga.
hrane. Obožavam čupa čupse. I ja također. Posebno kad ih ima 10. Pa, nemaš vruće! Da, definitivno, u srijedu počinješ prvi. Imamo puno toga. Uf, kako da skinem omot? Rekla sam da odeš. Hoćeš li mi pomoći? Ne sviđaju mi se ove bombone. Mike, možeš li to učiniti? Lako, zapravo ne. Žao mi je Wednesday. Stvar riješi s ovim čupa čupsom. Bravo. Hvala. Doviđenja. Pa, vrijeme je da probam. Prilično cool. Gotovo je. 10 od 10. Nemoj to snimati. Pa, sada je moj red. Konačno. Ove tuba čips su tako slatke. Sjajna ideja. Imam jedan. Staviti ih sve u posebnu malu vrećicu. Izdrobiti je. Oh, Mike, što to radiš? Je li ovo neka nova faza života? Bako, napravila sam suki i spruki. Mislim slatki posipi. Umačem svoje čipsove u pivo i puno je bolje. To je moje! To je crno! Pijasti. Što? Javi! Njami. Grom, nisi svoj. Pametno. U pravu si, unuku! Ali s kojim da počnem? Usisavačem? Tren, tako si smiješan. Pogledaj svoju kosu. Baka nije zadovoljna tim. Htjela sam ti pomoći. Što se događa? Smeće. Hvala ti, unuku. Ova je bombona jako ukusna. Hajdemo probati sve ostale. Vau! Mrvica. I ja to želim. Već si pojeo svoje. Sad je red na Baku da uživa u ovim divnim čupa čupsima. Mislim da su mi zapeli u ustima. Uspio si previše. Ali molim te, pomozi mi brzo. Molim te, preklinjem te. Ups. Mislim da sam pretjerao. To je sigurno! Trebat će mi moja čeljust, ali slatkiši su jako ukusni. Jest ću jedan po jedan. Nemoj mi to raditi. Nisam se šalio. Još jedan. I zadnji! Bako. Pogledaj. Super posao. Nedostajat će mi! Jedno zrno kukuruza? Da, i to je to. Je li ovo neka šala? I baka ima! 7, 8, 9, 10, Dobro. To je dobra količina, Saj. Mike, moraš biti oprezan i srijeda je zapravo prva! Ne razumijem. Kako se ovo jede? Pričekaj malo. Donesimo malo vatre. Pa, sada je gotovo. Imam kokice. Savršeno. Što? Hajdemo probati. O moj Bože! Bako! Nisi to morala učiniti. Hvala ti. Tvoj je red. Evo mog glačala! Prekrasna sam! To je vruće! Vrijeme je za pravljanje kokica!
Stavljam zrna na peglu! I vola! Što radiš? Imamo ukusnu kokice! Popcorn! Ovo je nevjerojatno. Baka! To je super. Na tebi je red, Mike! Imam i ideju kako brzo doći do popa. Zapravo, imam poseban stroj za kokice. Mogu pripremiti onoliko porcija koliko želim. Ikada podržati. Prokleta bol! Tako ukusno. Što ti je? Oh ne, Mike! Želim čaj! O, to je loša ideja! Ova se mašina definitivno kvari! To se tiče mene. Huh? Počivajte u miru, korisnici slušalica. O, samo si ti! Super! Pogledajte koliko kokica sada imamo. Boj! Wow! Poslužite se. Ima dovoljno... Hvala na gledanju. Jedne. Zauvijek YOLO. Je li to žvakaća guma? Jedna žvakaća je dobra, ali 10 je definitivno bolje. Dobro. Uzmi ovu malu kulu sreće. To je ludo! Bako, počni. Gladna sam. Sreća. Doviđenja. Pa, imam samo jedno Ponosan sam na pakiranje. nju. Pogledaj kako je ružičasto i lijepo. Sviđa mi se. Možeš početi u srijedu. Oh, nisi to završio. Čak nije ni primijetio. Pojest ću ga s užitkom. Gledaj, baka će napuhat balon. Ups. Gotovo je. U konačnici, želim se riješiti ambalaže. A sada ću napraviti jednu ogromnu žvakaću gumu. Super! Izgleda savršeno. Idemo. Ali to nije sve. Pogledaj ovo. Napravit ću rezance od ove žvake. Sada sam gumena kobasica. Uvijamo ga. I evo ga. Wow! Oh, Wednesday ima sjajnu ideju! Bravo! I zapravo, prasić je također vrlo zabavan. Pogledaj to! Pa, vrijeme je da pojedem svoje gumene rezance. Savršeno. Moj red. Kuralija! To je bila loša ideja. Brzo ću to srediti. Pa, krenimo. Pitam se koliko će velik biti moj balon. To je dobro. Hajdemo nastaviti još malo. Ne mogu se ni igrat s tim. Opa! O, moj Bože! To je tako zabavno. Baš wow! Da! Imam super ideju! Mogu izgraditi cijelu planinu od ovih malih balona. Wow! Pogledaj ovo. Ups, mislim da letim. Pomozi mi! Hvala svima koji like. Dobrodošli u Parara. Zašto sam tako nesretna? Imam samo jednu picu jer sam dobila sve druge. Pogledaj to, Raj. Ne. O moj Bože, ti imaš veliku riblju kost, a ja imam samo jednu. To nije fair. Vjenčanje. Bolje ti je da počneš jesti brzo. Nadam se da je moja pizza barem najukusnija. Sigurno izgleda primamljivije od ostalih. Fino. Sir, i to je puno sira. Volim sir. Zlokobno, zlokobno. Hej! O, imaš vreću za smeće da baciš ostatke, zar ne? Uzmi to!
Zašto se svađate? Nisam to namjerno napravio. Ja želim obići svoju picu. Sam pogled na njih već mi tjera vodu na usta. Smislio sam način kako jesti brže i udobnije, tako da vam ruke ne budu prljave. Wow! Nisam mislio da to netko može učiniti. Komadi su ukusni pa ću pojesti više od njih. Što se dogodilo? Mislim da više nećeš moći jesti picu, ali nama bi dobro došla. Moram se odmah vratiti u normalu. Puno toga mi je na pameti. Wow, svi imaju smisla. Tko ih je ukrao? Tko je? Ona to čini, zar ne? Sve što želim za Božić. O Bože, sad sam zaglavljen u hrpi poslova. Pa moj najukusniji resurs je vrijeme za ljude koji... Možda ih ne bismo trebali jesti na dnu. To je to. Rekli smo ti. Hajde, što Ljudi se imaju zapravo nešto- događa? Da, bilo je pravo pizza kupanje. Zašto me tako kažnjavaš? Mrzim češnjak, što? Samo Kome nemaš se to sreće jer imam uopće samo jedan sviđa? češnjak. Pogledaj, ispada da ćeš... Budi prvi Lako, koji će nisam ga čovjek pojesti. pa ga mogu brzo srediti. Dokle god ne povratim. Što? Očito sam precijenio svoju snagu. Ne mogu podnijeti to sranje. Dosta mi je. Što sada? Moraš pojesti cijeli češnjak. Imam čak i poseban dar za tebe, preša za češnjak. Možeš staviti sav češnjak u nju i iscijedit ga ravno u usta. Ne želim, inače ću povraćati. Nije bilo pitanje. Otvori usta. Kakav alat! Kao da imam mačku u ustima sada, znaš na što mislim? Čak i ja to mogu osjetiti. Kakav smrad! Odvratno je. Dobro je da uvijek imam žvake za takve prilike. Puno vam hvala. Nećete to morati njušiti, a ja neću morati patiti. Alex, na tebi je red da jedeš češnjak. Zašto bi ga jeo? Pogledaj To što je je bilo. Bok! Prestani se zafrkavati. I ona koga moraš pojesti. U redu. Ali prvo, imam veliku bazu za to. Sada postoje 2 šalice. Možeš ih zadržati. Da. Ovo je tako... Nikad u ukusno životu to. nisam ništa gadnije pojeo. Još manje pak smrdljive makarone. Ali postoji jedna stvar koja me uvijek može zaštititi od lošeg zadaha, a to je osvježivač zraka u spreju koji sam danas donio za tebe. Ali nemam nikakvih sprejeva. Profesore Apes, moramo neutralizirati izvor smrada. Wow! Uspjelo je! Ali nemoj to ponavljati kod kuće, jer je osvježivač zraka vrlo opasan. Ne smrdi joj u ustima. Julie, koga čekaš? Požuri i pojedi svoj češnjak. Sao, mrzio sam to od malena. Ako vidiš da mi lice postane zeleno, pomozi mi. Molim te, što je to? Ne misli da jest. Zašto si u takvoj žurbi? Nemaš kamo žuriti. Ovako se mogu riješiti ovog češnjaka. Wow, što? Znaš što? Hrabrost! I kakva brzina! Julie, odlično ti ide. Nom. To je to! Nema više češnjaka. Čak ni ja ne smrdim tako loše. Dili, žao mi je, ali morat ćemo te izolirati. Hej, Vaf, ne mogu disati. Mislim da padam. Uspjelo je. Napokon, soba više ne smrdi. Jupi! Osjećam se puno bolje da...
sreće stic tad stoje. Ali ja sam sretan. Imam cijeli čopor. Vo! On stvarno uživa. Da, i ja bih trebao dobiti hrpu poslastica. U redu. Ne misliš li da imaš Mogu li dobiti poteškoća s popis, jelom? Kenny? Kako Pa, možeš to je u oboje? redu. Počni. Dobro je, ali je malo. Sada je tvoj red. Tako nevjerojatno. Konačno! Napunit ću se. Što se događa? Ništa ne izlazi. Gdje su moji Zašto bomboni? nitko moj A? medvjedić? Kani bombon? Evo još. Čovječe, sad je proliveni čaj svuda po stolu. Ne mislim da ga mogu brzo pokupiti običnom Završila s... Ti si jedini preostali. Hej, nemaš samo ogromnu vreću slatkiša. Imam cijelu hrpu običnih buba. Ima dovoljno za sve. Evo još. Svi slatkiši su moji. Volim Tic Tac Toes, pa ću pojesti nekoliko i pakete brzo. Sranje, nisi to čak ni podijelio s nama. Haha, u redu je. Znam način kako i dalje biti najbolji. Duh! Stani odmah! Zar te nije sram Mogu li krasti? šmrkat? Ha? Tu je Nema ono što nikoga god tko bi imaš poboljšao pohranjeno. nekoga. Ali naučit ću te brzom lekcijom. Ljubomorna osveta bit će strašna. Duh! Ruke u zrak, uzmi to! Kako to? Ne znam Ti kako ukrasti sine moje od- poslastice. Mila, to je puno slatkiša. Požuri i uzmi ih. Sigurno jest! Čovječe, nemam više Tic-Tacsa. Sve sam potrošio na metke, ali podijelio si ih sa svojim prijateljem. Grickalicama. O, Vjerujte kakva mi, velika neće hrpa biti popic. viška. Vau, čudno. Ali mislim da je moj pokvaren. Ne mogu pritisnuti gumb. I što ćeš sada učiniti? Što? Prestani njuškati to. Ne možeš to pojesti. Griješiš. Moja lutka je napravljena od gumenih bombona i ukusna je. Wow, kakva sreća. Pa, nije ostalo mnogo. Brzo sam to napravio. Što gledaš? Sada ti. Možda su i moje figurice od gume. Ne izgledaju previše čvrsto. To je čokolada. Bio sam iz... Čak i sretniji nego što sam očekivao. Čokolada Moj omiljeni bijeli. s slatkišima unutra. Je nevjerojatna kombinacija. kamera. Volio bih probati. U pravu si, Phoebe, neću dijeliti. Čovječe, imaš boju po cijelom licu. Nema veze. Mogu to brzo popraviti. Pa, to je bolje. To sam samo ja i to su sjajne vijesti. Pitam se od čega su popici napravljeni, od gumenih bombona ili čokolade. Ja. Ne izgleda kao niti jedno zapravo, ali ovo su pravi popici. Super, možemo se igrati. Bože, kako je to utješno. Definitivno mi sada neće naškoditi. Wow, chips! Ovo je sjajna vijest. Ali zašto svatko od nas ima samo jednu staklenku? Ne znam. Mislim da bismo to ipak trebali probat. Što ima Phoebe? Ne razumijem? Da, čips ti je uletio ravno u oči. To je smiješno. Ne vidim ništa smiješno u tome. Mislio sam da je staklenka prazna. Dobro je da barem možeš malo prigristi. Eto, osvježen sam. Vrijeme je da provjerim što je u mojoj staklenki. Nadam se da ima velika porcija. Pogledajmo. Ne mogu vjerovati. Ova staklenka nema dno, a u njoj također nema čipsa. Danny, pogledaj stol. Eno ih. Kako sam ih mogao propustiti? Pa, po mom mišljenju, ovdje je cijela desetina i to je definitivno bolje od jednog čipsa. Čestita što nije u redu Mora da sam udahnuo začin. Stvarno želim kiknuti. Sada možemo početi. Pa, opet Spiskao si sve svoje žetone. Ne, Mia. Nemoj ponavljati moje greške. Vjeruj mi, znam kako rukovat hranom. Wow, koliko čipsa. Svi ne nestaju. U ovoj hrpi je cijelih 100.
Smeta li ti ako probam? Ne! Naravno da mi smeta. Ne prilazi mojoj hrani. Mogu se snaći sama bez tvoje pomoći. Nevjerojatno. Kako je sve ovo stalo u tebe? Ja sam sposobna za puno više. Izgleda da se netko zagrcnuo. Vrijeme je da spasim Miju. Pričekaj sekundu. Već žurim pomoći. Hvala puno, Dani. Ti si pravi prijatelj. Ali što je to s ovim mirisom? Zašto šiklja u različitim smjerovima? Kakva noćna mora? Skroz sam mokra. Ne znam ni što, kako se to dogodilo. Trebam magično. 2 kape. Želim reći da ih ima mnogo, samo 10 komada nije loše, a Phoebe ima samo jednog gubitnika. I siguran sam da je to najukusniji od svih. Budi oprezan. Nema potrebe da bacaš omote na mene. Oh, kakav veliki sloj čokolade. To je sjajno. Obožavam vafle. Bacio si mrvice na nas. Oprosti, potpuno slučajno se dogodilo. Zapamtit ću ti to kasnije. Neki drugi put. A sada Mija treba napraviti svoje čokolade. Po mom mišljenju, ovo je sjajna ideja. Wow. Kako pametno i brzo si... To su 4. Oni su apsolutno beskorisni. Zanima me samo čokolada. Izgleda da je možeš rezat vilicom i nožem, pa ne mogu to s njima. Siguran sam da mogu. Kakav okus! Ovo je nešto nevjerojatno. Ne mogu stati. Ovo su najbolji čokoladni kolači na svijetu. Gdje su nestali tvoji dobri maniri, Mija? Ne izgledaš kao ti. Jedna pločica je pala. Makni je brzo. Ne želim te uvlačiti u probleme. Ne bojiš se bez razloga, Dani. Svatko tko pokuša uzeti moju hranu trebao bi se bojati kazne. Dani, dođi sebi. Moraš pojesti još 100 čokoladnih pločica. Phoebe je u pravu. Počni. Ne može ovako dalje. Trebamo poseban pristup. Je li to građevinsko odjelo? Hvala. Odlučio sam izgraditi nešto veliko. Nikad prije niste vidjeli takvu strukturu. Izgleda stvarno... Trebat će mi ljestve da se popnem na vrh. Gotovo. To je bio posljednji trenutak s lignjom. Nemojte me ni pitati da siđem. Ovdje je stvarno cool. Ako ne želiš, kako želiš. Još je bolje za nas. Žao mi je, Dani, ali tvoja konstrukcija je uništena. Oh ne, što si učinio? Trudio sam se tako puno. Nije bilo druge opcije. Morali smo napraviti ovaj korak za dobrobit čokolade i ništa ne žalimo. Jedno L. Bilo je vrijedno Toliko toga. slatkiša. Inače će biti šasija. Evo me. Nadam se da vam nisam nedostajao. Vrti mi se. Dobro je što sam stavio kacigu. Kako si smiješan. Wow. Napokon imam najveći dio, 100 čokolada. Koliko si ti dobio? Dani ima samo jednu. To je jednostavno smiješno. Ne mislim tako. Po mom mišljenju, 3. Nema ništa smiješno u tome. Pogledaj. U ovom paketu ima nekoliko žvakaćih guma. To je baš sjajno. Mija, žao mi je. Nisam mislio da sam te udario. Pa, krenimo. Sada ću ti pokazati. Znaš li kako pravi ljubitelj Bilo bi sjajno kada ne bi bacali smeće posvuda. Od dana do dana trebao si me udariti. Što radiš, tata? Izgleda čudno. Ali je jako Vrlo hladno. zgodno. Par sekundi i već sam stavio sav slatkiš u usta i sada pogledaj kakve balone mogu napuhati. Wow, trebao bi raditi u cirkusu. Nadam se da je to kompliment. Ako jest, hvala ti, Mija. Bravo. Bilo je sjajno. Sada je na redu Mija. Wow, opet si skinula omote. Odmah? Super! Takvi trikovi su mi laki. A također mogu usisati žvakaću gumu u usta poput usisavača. Wow, kakav veliki balon. Mislim da je vrijeme da ga probušim. Žao mi je, Mija, ali ne mogu si pomoći. Šta si učinio, Dani? Ne mogu ništa vidjeti. To je vjerojatno jer je guma raspršena po mom licu. Čini se da nešto nije u redu sa mnom. Ti mali košmare, moramo ih odmah vratiti na mjesto. Nije baš ugodno gledati ovo. Nije me briga. To je tvoja krivica. Ali sada sam dobro.
Vrijeme je da počnem raditi sa svojim čeljustima. Oprezno, Phoebe, da ne slomiš stol. Nisam malo procijenio svoju snagu. Žurio sam skinuti omote, jako mi je žao. Ima li gumena usta? Kako stane toliko hrane? Nije Pa ništa. daj, tu Ništa je. komplicirano. Sidney, kamo ideš? Stani, uhvatio sam te. Sidney, nema koristi. Njezin balon ispao je jako velik. Postoji izlaz. Trebaš pucati pračkom i probušiti mjehur. Pa nije loša ideja. Mislim da to mogu učiniti. Pa, promašio si. Dopusti mi da pokušam. Jesi li siguran? Moj balon je pukao. Uspjelo je, ali sada je... Pokušaj ga uhvatiti. Pa, opet si podbacio. Žao mi je, dao sam sve od sebe. Pa, hvala ti.